bohong. Bosan nemen yakin sumpah. Ngapain ya? Nonton konser apa ya? Ngecek anime ya. Bosan nemen. Halo, Im. Anak telepon. Wah, sing Alip. Iya, Lip. Gimana, Lip? Im. Nang di pol. Ini. Melu nyong bayo nonton konser yo. Hah? Konser? Ning di? Oh, iya ya. Pas ke ya. Ning Tegalan ya. Oh, oke wis yuk. Sore ya. Engko yang mono. Oke. Oh, iya. Siap. Yo, Lip, engko dantane ya. Ya, menit cepetan ya. Yo Im, salam. A few moments later. Im. Oh iya, mau makan ke macet. Terus mengilah semangat. Gas. Ngerti tempatnya ora? Ngerti. Aman lah ya? Aman. Coba maning. Anak kan sini Wis yo. A few moments later. A few moments later. Konser rame kan? Rame men bol ya, mantap. Mikir ada apa bae sing damel Im? Ana sapa iki? Perunggu pas ben. Ana maning. Ana maning angklung. Terus maning Im. Mantap. Siap. Mantap. Oke, mantap. Oke. Yo, wis ramung konser yo, balik yo. Pemangan di situ Im. Mangannya kena yuk. Mana apa penak Im? Mana apa Im? Nasgornya kena, kayaknya enak. Nasgor ngendi Im? Mana wis kok lurun jalan. Sing murah ya? Iya.